Ngatho muno ni undu wa gucoka Akenya ni maremwo gwitikia ati Moses Kuria niwe wegutia thirikari ino ya William Ruto, angi makiurania kana hihi ni kwegutio egutio Moses Kuria akorwo akiresign ta advisor wa President Ruto. Ndeto cia mukiro ni Akenya na mawoni ngurani aria itumi ciake ku resign Moses Kuria akorwo akiuga kuri na maundu make we mwene arenda guthie kurora gwa kahinda. Moses Kuria akoretwo akirekereria miario ironekana guthie mugaru na thirikari ino iramuhete wira, kuona ni maundu arakoretwo agicabithia guku nenda-ini, na ni maundu riu matuma Akenya moranie kana hihi ni ku resign kana ni kuingatwo thirikari-ini. Muthenya wa ira Moses Kuria ni arakoretwo akiariria business community kuma gicigo giki kia Mount Kenya, akimera ati we ni aramahe support ya gukorwo makigitira biacara ciao. Moses Kuria oroho akoretwo akinegena muno nenda-ini thutha wa Boniface Mwangi kuragwo ni borithi. Makire mamwe ma maundu maria Kuria arakoretwo agika na makionekana ta marathie mugaru na thirikari ino arakigeragia gutara, no thengia wa Kuria gwika macio mothe Kenyans na makiria kuma gicigo giki gia gatagati wa bururi matinonekana kumwamukira, aingi makiuria kana hihi Kuria ni mani akorwo akiresign kana ni gutumwo agitumwo niguo oke ama confuse. Toyo akorwo akiandika it's a trick I can never trust Musa, uyu akiandika Ruto has sent you to come and confuse us. Ndike mawoni maku ni mariku makigie ndeto eno ikigie Moses Kuria gukorwo akiresign ta advisor wa President William Ruto? Tukorwo tukiaraniria down the comment section.